Lakhain Korapli, Deopani constituency ke parlo, Bornirja Hawarlong, Handloom and Textile Training Center asaihem kimi, kekimji aphan, long kesom asai, kedeng. Kedamtang chiti ni phaing kora ke thomarni, adapor phaikre isiapor, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker, Dr. Numol Mominari Dengpen, Bornirja Handloom and Textile Training Center asaihem, kekim puji aphan, long kesom. Bangso along, Handloom and Textile asaikam kelang chariyam Madhuram Lekthe, Laben Lakhain Korapli, Deopani constituency MSC, Sharban Telenga Tumta, Labang Solong, Cherabdun. Birta Kelong Tunatenke, Bornirja Habar, Handloom and Textile asaihem kimi kekimji aphan, Kaddo Kabe Lak Thongkebra Potang Kapen, Bangso asaihem kekim ponji aphan, Pathik Pon Lopusi. Birta Long. Laben Labangso asaihem Tangdat Lote, Ke Ongdung Soarlo Atum, Pirthak Pen a Jok, Kachongda Barsai, Longdun Bopota, Madhuram Lekthe Hinpen, Nampachinidun. Tum khai prang nili tum bihegan ko theglong lo adon tin ta pala kachibura therang puda do kachibura therang che thakre piti pinan sopo do po protang te ba mane chikle po tum aneng pi sone che wan po protang te piba ta mege thakpi pilu ta mege thakpi yola son hedi prang na kachisik pon do stan non na bangke ili tum lahaya purge mo mate lahaya ta me tum ga cheteng ni pon do piklo so kari vibe je fan nonili tum ani si helang di tu secretary ka heda dolo assistant director tum na dolo nili chamber long si nili kang nilo jete aprang li tum fur ki mo khola so fan ka ching thum na mi fan nili tum mane ko pilo isi short movies ta banai ponje panchi si kerlo nili tum hedi rong asora tum thak thak pik pik haku gela son mati nangyong si ki phire thak thak te bete pinan supoda dolong le ha jin takta bu thak the tar bu thak the ba jin tak bu thak the pulotang te pisota elong le khala ka ili tum ajutang long sido masila hai apu thak lam ni le pinan munthi pon lo ekle bonje phana chisik pon lo asi ke bangiar ni nile tum council ni tum ke japon cm sir dr tudeo moha leadership pen la handloom and textile department kame ke pachelari pon bari la pen adon jitu therang thakte ka tumhan nili first time lo council along la weavers conference pata ke bil ki fir ke thak thega atum phan pang room ben si chuge damtang cheklo yomia prang neli tum difu ala jo sing doloi ahem the polong si ni to dak phapon chetong aning tai ro pik lo la sona program aprang ga dawi pina na sinili aning kanwang ta la son hedi ning ke pachirung ye phan pachirung ponji phan bangke ni tum bori kon Lang Chiting Ben Subhas Terang, Karbiang Long Live.